Danas je treći festivalski dan. Sa nama je Rada Šešić, predsjednica žirija 10. Underhill Festa, inače festivalska selektorka, rediteljka, predavačica i kritičarka. Tu je Ivan Bakrač, reditelj, a on je na 10. Underhill Festu također član žirija. Goran Dević, reditelj filma Na vodi, večeras u 21 sat bit će projekcija filma. Andrijana Stojković, rediteljka filma Vongar, sinoć je bila projekcija filma, i Dušan Grubin, reditelj filma Taurunum Boj, također je sinoć bila projekcija, i ta tri filma su u regionalnoj selekciji. Kao i što ste navikli svih ovih 10 godina, na Underhill Festu filmovi su u 3 selekcije, međunarodnoj, regionalnoj i van takmičarskoj. Za nagradu Maslačak u regionalnoj i međunarodnoj selekciji. Ove godine takmiče se 17 filmova. Rade, ja bih za početak, ja sam najavio da ste vi filmska selektorka, i to 2 najznačajnija festivala u Holandiji, također i u Sarajevu, selektorka dokumentarnog programa. Volio bih da nam kažete šta je to što žiri traži od filma, šta je to što treba film da kažem, zadovolji, da se izdvoji da bi dobio jednu nagradu, mislim, Maslačak, evo konkretno za ovaj festival. Mislim da je značajno, naravno, što nam film govori, koja je priča filma, koja je relevantnost filma, ali isto tako za mene je vrlo bitan autorski rukopis, sinematički jezik samog autora. Nije dovoljna samo priča, jer dokumentarista je ne samo netko ko bilježi i observira stvarnost, nego u isto vrijeme i pjesnik, i filozof, promatrač, istraživač. I mislim da filmovi trebaju donijeti u društvu, otvoriti u društvu diskusiju, vrlo bitnu diskusiju, i mislim ovdje u našoj regionalnoj selekciji prije svega imamo vrlo zanimljive filmove ove godine, filmove koji otvaraju neka nova pitanja, koji donose pred gledatelja, ali isto tako pred sve i zvanične instance pojedinih zemalja gdje su filmovi napravljeni, relevantna pitanja. I ono što je zanimljivo i u ovogodišnjoj selekciji, a isto tako mislim i kad čovjek gleda uopšte dokumentarni film, je taj autorski stav. Koji je to ugao kroz koji autor promatra. I zato čak kada, recimo, imamo filmove koji tretiraju istu priču, a nekad se to dogodi u svijetu, da 2 autora iz 2 zemlje pričaju priču u istom, recimo, junaku, opet dobijemo različite filmove jer je taj različit rediteljski ugao. I to je ono što je meni najuzbudljivije i najzanimljivije, da vidimo koji je to ugao autora, koji je to sinematički jezik autora, koji je to jednostavno senzibilitet autorski koji nam priča određenu priču. Ste neke pozicije vi ste selektor, sad ste došli da budete žiri, koliko je teško u stvari ta pozicija, jer pretpostavljam da ste većinu filmova i vidjeli, što se tiče regionalne selekcije, mislim međunarodno imamo i dosta ovdje regionalnih premijera, da mi kažete, možda uopšteno o ovogodišnjoj selekciji. Pa mislim da je za početak jako teško napraviti dobru selekciju. Prvo, razmišljam iz ugla nekog ko se trudi da na festivalu, na primjer Slobodna zona, koji je festival angažovanog filma, mi kao tim spojimo nešto što je, u stvari, kao što je i Rada rekla, relevantna tema, nešto što se tiče ljudi, što publika zaslužuje da vidi, a da istovremeno ima i neku filmsku vrijednost, umjetničku vrijednost. Mislim da se često dešava da prosto dokumentarni filmovi budu shvaćeni nekako površno, u smislu da su to samo nekakvi prikazi gdje prosto ne treba da postoji nikakav umjetnički input autora, što mislim da je zaista pogrešno. A Underhill selekcija baš dokazuje to da nekako imamo razne filmove, neki su od njih, na primjer,
priči koju pričaju jako važni, tiču se neke jako bitne globalne teme. Neki su užasno intimni, male ljudske priče koje prosto nemaju neki taj globalni impakt, ali zajedničko im je to da su zapravo kvalitetni. Mislim, još nismo videli sve filmove, ali makar od ovoga što sam do sad uspio da vidim, jako puno je kvalitetnih filmova i mislim da baš publiku u Podgorici nekako ima razloga da bude srećna što ima ovaj festival, jer to nisu samo filmovi, ima naravno i nekih koji su festivalski hitovi, koji su bili čak, uslovno rečeno, blockbusteri u Americi i bili jako gledani i komercijalni. S druge strane ima nekih koji su bili možda na samo par festivala, imaju regionalnu premijeru u Podgorici i baš to je interesantno što Underhill nekako uspjeva da pomiri sve to što nije važan prestiž, nije važno da to bude samo smotra najuspješnijih filmova iz Toronta, Rotterdama, IDFE i tako dalje, nego prosto nešto što publika zaslužuje da vidi. I mislim da će zato biti negdje teška odluka žirija da izabereš, jer šta znači kao biti najbolji na nekom festivalu, to je isto onako dosta teško. Mislim da nijedan žiri nikad nije u potpunosti u pravu kad donese neku odluku, da opet mi koliko god se trudili da budemo objektivni, ljudi smo i publika smo prije svega, a ne neki stručnjaci i moramo dozvoliti da film na nas djeluje kao da smo prosto publika koja je otišla u bioskop da vidi nešto da bi doživjela neku emociju. Tako da bitka je najveća to što si pitao, kako naći se na sredini između toga da se nešto što je važno prosto pokaže kao važno s druge strane i da bude iskreno što je danas najteže postići. Ja bih volio da podijelim sa medijima i sa vama neke možda moje impresije. Ovo je 10. Underhill Fest. Ja nisam siguran koliko su i Anđelka i Sanji Vuk bili sigurni u što ulaze i da će ovaj festival ovako da zaživi i da ipak ima baš brojnu publiku. Prvo večer festivala bilo je skoro 500 ljudi ovdje. Juče je biblioteka bila su sva mjesta popunjena, oba filma su bila jako gledani sinoć, pa eto, volio bih da mi možda vas dvoje isto kažete te vaše neke možda utiske uopšte o Underhillu i o festivalu dokumentarnog filma u Podgorici i da li ste očekivali da će ovoliko publike biti i vi kao neko ko je prvi put na ovom festivalu? Pa ja sam zaista prvi puta na Underhill festivalu, iako sam pratila program online i zaista mogu čestitati organizatorima festivala na ovako jednom velikom trudu da okupe izvrsne filmove i da okupe publiku, vjernu publiku. To samo govori da kina koja postoje, multipleksi, vrlo griješe što ne stavljaju dokumentarni film na svoj redovni repertoar, jer bi ovi isti ljudi, tih 500 koje ste spomenuli, također došli, kupili kartu i pogledali filmove da igra film i u kinodvorani. I šteta je što dokumentarni film ne živi kroz godinu, jer ako pratite svjetsku dokumentarističku produkciju i festivale, možete vidjeti da dokumentarni film u svijetu postaje jednako zanimljiv, pa čak negdje i zanimljiviji nego igrani film. Ljudi idu u kino, kupuju kartu za dokumentarni film upravo. I mislim da je ovo što je Podgorički festival postigao, što je ovaj jedan mali, divan, znalački tim postigao, veliki poduhvat i zaista im čestitam od srca. Mislim da je velika stvar da dokumentarni film može ne samo da donese zanimljive teme i da otvori pitanja, nego također i da zabavi, da razgali, da provedete jedno divno večer, da vas film inspiriše, a to je ono što očekujemo od umjetnosti, da nas inspiriše, da odemo zadovoljniji iz kina, da znamo nešto više. Recimo, Wim Wenders je rekao, ja kad dođem u kinodvoranu želim da uđem kao jedan čovjek, kad izađem kao drugi čovjek. I to je upravo ono što se događa ovdje. I na svakom dobrom filmu. A ovaj program, vidim u katalogu, vrvi sa dobrim filmovima. Pa ja bih samo dodao još, pošto je Rada rekla praktično sve što jeste.
Ja sam na otvaranju samo pomenuo kako mislim da publika u Podgorici treba bude ponosna što ima ovaj festival i zaista to mislim. To mi je nekako bilo sinoć još jasnije jer posle nekog od filmova je bilo jedno zanimljivo pitanje vezano upućeno autorima koliko je to što su videli stvarno u odnosu na kameru koja je tako blizu akterima i tako dalje. I to prosto pokazuje koliko publika iskreno učestvuje u filmovima i koliko postavljaju neka pitanja koja nisu samo informativna, već se tiču teorije filma. I o tome bi mogli da raspravljamo danima, od početka do kraja festivala. I mislim da je to jako divno i da prosto ovo treba da zaista preraste u nešto još veće i da ljudi shvate ovo što je Rada rekla da je dokumentarni film zaista podjednako važan i da mnogo puta može da vas pokrene emotivno, mnogo više nego neki igrani film. Ne morate čak ni da izađete zadovoljni i srećni. Super je i ako izađemo ljuti, nezadovoljni. Mislim, kako god vrstu emocija da proizvede, to je super, a ova selekcija je takva da nekako, mislim, otvara prostora za razne vrste emocija i zato mislim da publika baš treba da isprati sve što je više moguće, da ne dozvoli da kiša u Priča je o 15-godišnjacima iz Zemuna, znači nakon završene osnovne škole, to važno ljeto, ja mislim, odrastanje svakog čovjeka između osnovne i srednje škole, pa da nam kažete to o nastanku filma i baš ovome što su pitali, koliko je bilo teško da se vi približite tako jednoj generaciji, da se oni, mogu i reći, opuste i da nekako zaborave da ih snimate i da ste vi tu koji ipak vode priču. Jelena i Maksimović i vi. Pa da, to je film koji sam korežirao sa Jelenom Maksimović. Ona je i montažer filma, a ja sam snimao film. Nas dvoje smo oboje iz Zemuna i jednostavno smo htjeli da snimimo film kao o našem gradu. I onda sam razmišljali kao negde smo shvatili da imamo vrlo, vrlo sličnu ideju kroz neki razgovor i onda smo ušli kao u preprodukciju, produkciju i snimanje filma. Da, bavi se adolescentima koji su na kraju osnovne škole i u tom njihovom kao nekom prelomnom trenutku života. A da se bilo pitanje da... Pa ovo kako ste uspjeli da napravite film, da vas ovdje publika pita da li je to baš izrežirano ili je stvarno to, da kažem, pravi život ste predstavljali tih mladih ljudi? Pa da, mislim, prvo od tog procesa castinga, kao kako smo birali likove, mi smo organizovali casting u školama i tamo smo u suštini kao više kao po hodnicima i dvorištu škole našli te likove koji su nam interesantni. A u tom procesu mi smo njih puštali dosta da nas vode kroz samo snimanje. I da oni sami određuju kao mesta gde će se snimati i čak ponekad i da izaberu ugao kamere. Tako sa te strane da mislim da je zaista stvarno to što je prikazano. To što je i publika osjetila i što vas je pitala. Dobro, nakon tog filma je bio prikazan film Andrijane Stojković, Vongar. Također mi je bilo zanimljivo, eto opet moju neku impresiju, da su posle filma neki ljudi koji opet nisu iz svite filma, možda toliko i ne dolaze na projekcije, ne gledaju filmove, prilazili da vam eto čestitaju, da su vidjeli nešto za njih drugačije. Znači, ne klasičan film, ne sad nešto što su možda očekivali, da kažem, neku priču koju oni misle da treba, kako da se, i onda da su bili iznenađeni, naprosto oduševljeni filmom. Za mene je to klasični film, mislim, kao što mi je Tauro Numbo isto. Za mene je to, u stvari, vi pokušavate da negde uhvatite realnost, a da ona ipak bude oblikovana kreativno, odnosno da su te odluke delovi stvarnosti koje vi donosite, u stvari stvaraju jednu novu stvarnost, novu celinu, što je kreacija, nije samo puko beleženje. Ja se
uvek iznenadim kad vidim ljude na svojoj projekciji. To sad možda zvuči kao da se nešto pravim važna ili da je ili lažno skromna, ali zaista u moru stvari koje nam se daje svaki dan, ta hrabrost da se dođe u bioskop, da se gleda neki film o ljudima o kojima nikad ništa niste čuli, to je stvarno, ta radoznalost me uvek obraduje i moram priznati da je, iako je projekcija kasno počela, radni je dan u pitanju i sve to, bilo je ljudi i užasno mi je drago da su, eto, ostali do kraja i odgledali film koji je u stvari vrlo zahtevan za gledanje. Tako da ja mislim da postoji nada za dokumentarni film na našim prostorima, a i šire. Mislim da dokumentarni film u stvari upravo i dobija svoj neki veliki zamah i vetar u leđa. Kao što se bavio Dušan mjestom, odakle, Gorane, vi večeras će biti vaš film na vodi, također se bavite, jel tako, gradom, Siskom. Dakle ste vi, to je vaš rodni grad. I pričate priču o rijekama i gradu odakle ste. To bi da najavite film, naravno ne da prepričavate. Pa uvijek kad se o mojim sisačkim filmovima razgovara, onda mi ljudi daju pitanje, ovo vam je 5., ovo vam je 4., ovo je 6. film. Evo, ja zbilja nikad nisam nijedan moj sisački film radio na neki planski način. Čak mi ljudi savjetuju da se manim tog grada ko filmske pozornice, stvari koje radim jer ga smatraju nekom vrstom ograničenja, ali kad je većina tih filmova nastala na način ko što su nastali, znači potpuno bez para i organski, čovjek ne može, ja mislim da mi je ovo zadnji film sisački, a snimio sam još jednoga u međuvremenu, isto na isti način, znači na divlje, onako vidiš nešto i pozoveš ljude koji žele s tom surađivati i naprosto nešto snimite. Tako da, ne znam, moja nekakva racionalizacija cijele te priče je otprilike ova. Što je čovjek stariji, toga se teže motivirati za bilo šta. Ko što se teže ljudima motivirati da dođu uopće u kino, vjerojatno se i nama što smo stariji vrlo teško motivirati da bilo šta radimo. I kad čovjek osjeti da se iznutra naježi, da mu se unutarnji organi pomiču, jer je nešto ga prisililo da mu uzme pažnju. Ja mislim da je to zadnja stvar koju treba ignorirati. A vrlo vjerojatno se te emotivne reakcije u nama ko ljudima češće dešavaju u prostorima u kojima smo odrastali, jer smo tada i bili više emotivna bića nego što smo, pričam u svoje ime naravno. Ja sam puno hladniji čovjek, sad sa blizu 50 nego što sam bio kad sam odrastao u Sisku. A generalno to što radim filmove o tom gradu nije nikakvo ni domoljublje, niti ja volim taj grad specijalno. Sjećam se vrlo plastično da sam ga mrzio dok sam u njemu odrastao. Sad imam prema njemu neka pomješana slatko-gorka osjećanja. I evo u Beogradu sam sad imao, Bogu hvala, retrospektivu tih svojih filmova, pa sam ih pogledao nakon 10-15 godina, neke i po prvi put. Oni su zapravo neka kronika tog svijeta u kojem smo mi živjeli, ne neka objektivna, ne neka točna, nego točno stvari koje su mene gnjavile u pojedinom momentu su se pretvorile u filmove. Ovaj film je nastao tako da sam prije 5 ili 6 godina se kupao sa mojom partnericom na rijeci Kupi i otišli smo nekih 500 metara uzvodno od mjesta gdje se ostali ljudi kupaju, koji izgleda kao bilo koja plaža na moru, sa hiljadama ljudi koji se brčkaju, i vidjeli smo jednu djevojčicu, tatu jednog malog psa koji oko njih plivao, i očito je bilo da djevojčica ne zna plivati i da je s tatom na nekoj vrsti vikenda i da su roditelji rastavljeni po načinu kako je djevojčica razgovarala s tatom, a tata očito imao namjeru da je u tom vikendu nauči plivati. I manipulirao je djevojčicu da se malo odmakne od nje, ona ga je hvatala za nogu i u jednom momentu stari je uspio ući u neki brzak, dijete je ostalo samo na rijeci i proplivalo je, i ja sam se rasplakao i rekao sam jebeš moje političke filmove koje snimam, ovo je film, ovo treba raditi. I ušao sam u ovaj film na način
da želim napraviti observacijski film, film koji nema apsolutno nikakve veze sa politikom, niti ovim nekakvim dnevnim stvarima koje nas gnjave, nego snimiti nekakvu ljudsku poeziju. Jer od momenta kad smo vidjeli tu djevojčicu koja je naučila plivat, kad smo se pješke vraćali uz obalu, vidjeli smo još jednog ribiča koji sam peca, isto udaljen od ostalih ljudi, koji u momentu mog i prolaska moje partnerice uzeo protezu i stavio je na nogu. Jer mu je bilo neugodno da ga neko vidi bez proteze, sa patrljkom. I imao sam osjećaj da je zapravo taj prostor koji je meni poznat iz mog djetinjstva, jer smo ja i moj tata, meni stariji radio u Zagrebu i nije ga bilo tokom tjedna, on bi došao iz Zagreba, 5-6 popodne, pojeo bi nešto, prilegao bi, probudio bi se za dnevnik u 8 i otišao nazad spavati, tako da ja s njim neki odnos nisam mogao ni fizički izgraditi. I onda je moja mama forsirala da on i ja idemo subotom i nedjeljom na ribičiju, na rijeku Kupu, ne? I moj stari je izumio taj hobi za sebe, čisto da se bonda sa mnom ko klincu. Meni to odvratno bilo, ja sam htio nogomet igrati u to doba, naravno neću u ribičiju, ali sam recimo taj prostor kojeg vidite u ovom filmu upoznao kod dijete i nakon ovog oduševljenja sa ovom djevojčicom koja je naučila plivati, ja sam te zime, kad se isti taj prostor zaledio kompletan, naumio snimiti film koji bi bio u 4-godišnja doba i bavio se tim nekim sitnim ljudskim odnosima očeva i djece, ljudi koji samuju, ribiča i slično. I krenuli smo do 3. Osnovni problem u ovom snimanju je bio što prvo, ta rijeka Kupa nije ista koji u mom djetinjstvu. Znači, ta rijeka se ne bagerira, znači ne vadi se šljunak i sva riba je pobjegla i svi su ribiči otišli u Savu. Djeca uče plivat na bazenima danas i naprosto jedan drugi svijet me dočekao dolje, a u strukturalno filmskom smislu moja koncepcija, ja imam ambiciju da radim observacijske dokumentarce jako dugo, ali me uvijek stvarnost u neki drugi kolosijek utjera, tako i u ovom filmu. Znači, ja bi došao snimati čovjeka koji kad je poplava hvata balvane, mi bi snimili moju observacijsku scenu s kojom bi ja bio jako zadovoljan. Onda bi čovjek, kad se ugasi kamera, počeo pričati, to je bilo luđe i bolje od onog pošto sam ja došao. Onda bi nas on natjerao, aj upali kameru da ti nešto kažem. I onda smo, ajde pristaćemo, snimat ćemo intervjue s ljudima, falso intervjue koji nam filmski ne trebaju, da ih ispoštujemo, jer ljudi imaju potrebu nešto reći. I onda u montaži je dodatna mokra krpa bila da i meni montažeru, kad smo smontirali recimo neki grubi šnit, taj observacijski tog filma, to bio bez veze, ne? Bilo koji drugi observacijski film kako gledamo na festivalima, a imamo sa strane nešto što nam je, ajmo reći, filmski niže, ali zapravo ljudski bolje i ja sam zapravo mrzio taj film dok sam ga montirao jako, jer je zapravo cijelo vrijeme govorio o mojoj režijskoj nemoći i tom da ja ne mogu to kak Bog zapovijeda izrežirati. I zapravo sam počeo u njemu uživati tek u momentu kad sam se predao, rekao ok, ovo će biti loš film, gotovo televizijski film sa klasičnim forama da gledaš nekoga i čuješ u ofu šta on priča, ali ja ovo observacijski naprosto ne mogu. I u tom momentu smo mi počeli snimati intenciono ljude kako govore, ne, i zapravo je film takav kako ga vidite tek nakon 4 godine snimanja posto.